mensang mau kumailakan makatun kotstar ni mensang o iwi mamer iberkita kauno alo kaya ako soya makamen kilang tatokeng ko cha laut sang met te makagen kilang kanan osola yawe when work pasangan visit o dwell nan Psalms 2 sa keo makabangkitong niya long hours awat ray miminan motor abang wiya song loud nan baret ngay perta abu kilang namba enda lelseri pangkilang kalangan ng god namba limao namba isa keo lelseri mesambar limao sambar isa keo pangkilang kalangan ng god ngay perta arimi mengkakela kakang ketain okay iso dodero kasayan John ay momotso John nang ko na pata iko kasayong chorus me bombe so lang me weweki tamin tinda imamair yo raman seli apo perkita kaunalo kaya nan salangaya okay Psalms 2 sa keo meman mekentiar awasan rock ren kauno meman meken mimi pan silapan wasalla palapo okay irajugutungkan gugudi mepit riawap instrument ko wasaw euta point memen katete de kasansali mepitama kauno masani chunok sansal lokayam pompio lokayam waya kasaya he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Okay, look, yung wayo kasi ya dwells tuweja rabakita mo sang kausan. Okay, rabakita mo sang kausan. So, anso me masano ko tong yo kasi ya kausan ren kauno long hours. So, puegi ay wiya sa sayar Kasukuhlpen Kapakap. Mengkongonge kikichay koros merongoron tami isong-songong ko saya kauno kapurkenya tay mensanga masani makameng kilang ay wiya song laut na more na ministry na papaya te ewongi yung kiyangi awa ray okay chichan masano to kaya apa to kay kichay koros ama iko saya to kaya pakauno masanto na salangaya apa to kay kichay koros so dami ko saya Chelang wewe ko wak pasangan visito dwell. Lokayan wayo Dwell duwedra kausan lale. Mena market David ko saya. One thing I desire. Song yaw tamiki na nane. Yen dwell, yen mi nan motoang kauno. Secret place mi yato kauno. Mapan gaze upon your beauty. Mapan irong linganen court. Okay? Visit Visit chelan. Check-in so wala wasang kapakapaw portal ran sa rawi. So, imemang kangong chailen kiyang kauno time. Ikalangan kiyang kauno amasan pueki. Iwiyo ko sa Kapakap. Okay, now we get ayo ko sa Kapakap ranet ko sa Kapakap up kauno irong. Chailanane kiyang long hours. Making kapakapawayo. Akiyang yawarya, kiyang yerman limit. Up a chay kapakapaka, sapol man chay kapakapakan, connect in the spirit. And ngayon sarawi, makatipo chaylo wiya kapakapang god, through us, sangre chayl, pradalang kauno. Abangkak ray, abangkak yaw, abangkak kansa namao. Okay? So imo mimin wato kongong ay kichayl, kichay korusya, mabam plata, okay? Yan lar visit. Ayanano asala takot dwell. Dwell to kausan. Puya ko sa yayar. He who dwell in the secret place. Tame secret ki. Tayo mo kay tekan song ko to life. Okay, kay tekan song ko to life. Wimpompe yan yang wirong-rong ay Kapakap. Tama ko to ma kami anaman apilipila. He who dwells. Ismaban pilata. Ang kausan. Wasa merer. May yatokot. Okay?
So como me mangi nan sapol mo schedule sam nin ranlen mantalakap. Many a time makom gak dedicate on kauno. O me nan moto secret. Ramen live yom kapakababe. Como ito kot. Meman me pilata wiya ma kauno masani. E masani yang ye mesang makamen kilang. Makamen kilang ay wiya song loud. Ay answeran mo. Okay, karatay men wato, po men kichel so long, melel child so long and pumpe, child and chapter market nan glorious things of God. Nan song kan melingaling, loud sang, we pa koros me chailan lar. Kauna peni no gidi, nanamunan so, we are weir, kaite kapang we are we, a kam kamoret ngene, bon hole, bon lee, karatak may kan makan piluwang, Lia bevatak machu weweki. Machu weweki makauno masaner. Ponol, pon li, pon lado, pon raika mela palap kauno kam rating ene. Pon pujak, pon serepen, karita kauno masan, como yung ngoy pananane. Como yung ngoy pananane, connectam po maso, atra way, atra panenay, loose. Okay, kau no wiya song laut nan sampa aramas chikan pereperen ki kangkan senamau ki kau no kamangayala totokan aramas me pit papai. Ama kichay pan so kau no lalak chela puye papai religion kasangat. Okay, chuka maurala aramas. Okay, so ibanggola nan lesson me pakiyododra. Mo kataw to kapan lesson na yo abudan mecha bagi ayo raman kauno kasi ito nan salang ayo po kita imang kangongay kitray makauno mamaur meman pansapeng tame masani rabangkilan lipo na naral personal pinaral mamaur so imang kangongay kamoy makamaleta or come chap tau ya ta sapol mo schedule me eng banyang ki yang kauno time ping como ban udial kauno ban rise you up kauno ban tatong ke masanir magamen kilang ay we song loud nambaret loud sang magasa te ka goner a kitongyo awaray ke kitongyo awaray hallelujah. Okay, so katokoto kalana yo kasaya chay bangkin kapakap chay bangkin low ni marang count Jesus tame marang count Jesus wiya power to heal marang count Jesus sarawi manaman okay manaman kakamaw yala kachay marang count Jesus pingkaw no masani nanlang ponsampa pansampa partisan wana manamano katrapan. Como yo ngoy pagchanta don como rangkaun Jesus chana na kamelele. Chaka kosa yawe ni marangkaun Jesus so chaka melele. Kareta so chalipo. Okay, so faith the person aban in lainong masanang God angin sarawiyap kan market. Okay, so song kujaylakan song kapakap may ban. Asame enger iwata ke te chake patangi marangkaun Jesus manaman apo shuno kamelele ngai ni marangkaun Jesus pueki eso chono kamelele eso tra in line nong amen ngai saraban to dokcha mamia jai boson gi makarata maskin kapakap wok pasang okay kin kapakap mi lipo kai kapakap so lipo pokita okay ki yang arai boson ni tama masana so ngai saraw manifest ngai saraw kapayata okay kin ren kapakap chori so japosan ye yang so jalipo. Okay, so marangkaun Jesus an ke manamanen kamau yala manamanen save kareta memang ke pokman ke tepakano lukuri yang kaun Jesus ekenuder kaporan mor sojuk an ke yer me save okay doja pari isak lemau sama laro isa sa may save imasa pue kisa loy isa sa tor an sa wach murina yipsapal iya sa may save lukur yang maran Jesus so chala sa may save kay tek chamo
mio chai testimony me ibana popoina accident I wurla ni marangkaun Jesus I saved to a stos also to roll. Okay, so marangkaun Jesus is save on the child more soldier a save a perosang child. Kaupa child can Karja bankin worky way ni marangkaun Jesus and some child long mekot me loud sank child. It has power to deliver. Marangkaun Jesus and manaman and kastalatakiela. Magarata aramaskin oppress. So lang aramas misas a court possess. Look at wayon ta possess. Ngen south mimilale. So jaybankin deliver. Jaybang kapakapin kausasang. Imendak marangkaun Jesus. So jaygin to tongo marangkaun Jesus. Ko selang ngen south pidoy. Answer what? Ni marangkaun Jesus. Okay, pokita manamanan marangkaun Jesus eka kasalata ki alarmas. Ko sampal ke child teren membombe. Checkin sansarawi. Ap ngin sa otrakatia ta po child child toka lang. Sinjon chugokan. Okay, muk child intintang god sinjon chugokan manaman sang marangkaun Jesus. Amak chay batnan masanang god. Amampan so mauta chay kaus. Ni marangkaun Jesus pulake pokita Emasani marangkaun Jesus manamanan deliver takot deliver kasalatak isang timon poses ngan south audela kachay solang chay kak oppressed with nganen punot nganen insensewat ngen kayma Satan kumpul na chay matamataw magchay sa meditate magchay sa wiya kapakap. Okay, so ngayon sa kak literary child, machay sa connected ang ngayon sa rawi. Karita manamanan marangkaun Jesus aman pang konta ngayon sa pulpo e mekot. Okay, itang dita pat chakain worita kiyangi kapunod de kiyangi senswet. Naun mo yung corona wa kabang puruta ka yung senswet ni so karapa. Pagkita ngayon na wat sumawa kapunod di armas. Hikilang pang video sincere kisabel wiyo mama ye posongan serio cha pengkon sampawa cha sola free tamabe so sangkang ngen kaya pa na tangke child machay so to connect tang ka no ngoy back to itiario tay punod incense with lo kaya wayon ta oppress itangedi ngen south kun itangken ke child punod incense with akanda to kosaya Kanda ja pelian ni marangkaun Jesus pulaka sang. Oh my God, kalangan kiyang kamu sapul mamulimba. Switch a chay malial te kosayang agile situation po yung makao na masani. Imi Jesus masani ko say wong nanan. Okay, iramen maye wong. Iramen complaini aplo kayang o kamakit. Po kita got kiyang trial manaman authority ni marangkaun Jesus kay tek pina trial. Ni marangkaun Jesus. Okay, marangkaun Jesus empowers us. Pagchailan, we are bigger than God. Marangkaun Jesus. Chail tatong marangkaun Jesus. Pagchailan kapayata bigger than God. Nana child more. So Jesus ime a child champion. Ime a child Messiah. Ime kamor pa child. Ime sawas pa child. Ime me koros on aramasaman on God. Okay, without Jesus, masota Jesus re child, God sa say child. Jesus jo yesari ang God. Kansens what on ya eupopo di counseli rakang aleta Christ. Okay, kang aleta Christ ngayon dang me. Sa chuka kapopo di yukmal kabanana sap mitam nor on kauno. Pagita on ngayay po kay dek Sacramento magasampal. Tama kayo kasampal armas tipa naman na repent. Lugay ang Christ na more up chapta more in solam more cup. So check out we away Sacramento pon Jesus mimi cheliki. Okay, so intayang ra. Mabanip sa pal. Mabamuit ang Christ and we account and ang more. At chelap tola ng kapupod. O mau sa pang-cancel kapupod and sistumenalita Christ. Okay, ngayon south mga Ngan south, nganen Satan. Nganen Satan makang aramasan aleta Christ poren maurla. Okay? Aramasan makang aleta Christ. Ele kascho weweki, ima kaschale kita Christ.
ele maskun pengen sauj perasanguk kamau pa te morsojuk me Jesus kiwi makomup sapal. Gaya ija sangang karapa ako. Isyo wewe kita saraw ka saya. De imaskun. Okay? Chama-chaman, korospansoy kala Jesus ilalawangan sarawian mo. Kauno masani deep korusya, kauno pan makong. Lelom penetong Jesus ape. Kauno pan makong. Lelom kemela aramas. Kauno pan makong. Mi aramas kin kolyo den da chaki. Kauno kak makong ya wanturin deep. Chedodongo puksarawi. Chedodongo atray ko kon atray papam. Puksaraw masani mes. Deep eutra. Makaunos tapan makong. Deep in lalawang en saraw. Dapat lalawang en saraw. Chukamelele. Okay, iwana isa chukamelele kang ipsapal. Po may pan ipsapal ngen saraw bang kachlong. May bang muitong Christ ay more ngen saraw bang kachlong. May soy ngen sarawi ilalawang en sarawian mo. Okay, so karada a spirit of grief nan nganaya song kisang anarmas kama. Ibang cancel ay ko popoto po ikang aleta Christ. Ma aleta Christ magkakakuya kaya ko popot pantola. Ama mau bang cancel. Okay, ngayon south mo ba? Ngayon Satan. So isabihan ko mau bang kapakap. Ngayon south bang kataruk ka panaleta Christ. Okay? Ngayon south bang katarala ramas rapanaleta Christ. Yahweh wen chile na munchiti ang Christ. Po, kang kasamo Christ na nay morwat kayo munchiti ang Christ. He is not my friend. He soig. He meant Satan and we account. Ay karapa wet. Me aramasaman soig kila kauno pan mela sojuk. Kauno pa kong komyongoy kat kito Jesus. E sojo ichara chay patapatang melel puka na nium sarawi. Karadak chay membombe wuyo momuki mayenaleta Christ eso. Aleta Christ kas chu yang alana mamomotso ka ibutinan wing court ka kasamo kamor makauno kat kiyang kamay. Okay, asoy kalawat kiyeng ikukuwinan hell. Kareda. Anyway, kot pakonguk matamano kapan morla. Okay, mataman komu komban morla. Master taman, so jelibilibil yawanom me nakamay komban lusang mor sojuk makauno katkiyang aramas koros maposon lai. I karaban maposon lai kelepan morla. Puwag mor sojuk kaita ng korusya. Pilipil, meman me pilata. O poson o kamele do waun ki yo aleta. Iral me pan morla. Okay, so ibang watakong chelnan. Yamu muna ipanan ki effective prayer. Dagot effective. Kapakap me miya katrapa. Song bayo paniw kiyong katel. Kapakap me katrapan. Kapakap me lipan. Yu kapakapir megot wiyawi. Okay? So, yamu muna chay panan ki kapakap me kinpasapang. Mo yun masanin mo. Yamu muna ipang kapakapang pasapang. Okay, so irapayo me bang kiti irakayo wa so na isa kuno risak silu. Bible study yo ma kay tekpata karaday men ko slow wawai o kamuyin tungiti. As chana na turin song chay learn o end up so try me ko chay wewe kiyap. Egi so aledi o kiyan na wiwuya at chay bang kilang. At chay kairtanan na chay maurin so lang. So na isa kuno risak silu. Agajen masani. Yet pilduan kumail. And so what kumail pato. Okay, Jesus mama sani yang warang ko muna pangkat kasila. Apo pang purong tuwang kumail. O mong yung umail kan pan trukila paran. Sangan paran mesotra aman kakisang kumail. Nun rano apan leleto. Kumail sotra pan pakrei mekot. Indang kumail ni melel. Sama pang katkiyang kumail. Me koros me kumail pang kin paki. Ren samo. Ni aday. Okay, so checking kapakabala. O mang siyo wakot kaon lapalap. Ni marang kaon Jesus. Okay, so kuskasiya. Me koros may pakren sam. Ni aday. Kaon abangkat kiyang kumail. Okay, so how to have
prayer answer. Yamo mo na ibang kapakap ukin pasabang kayo bantatong kamarang kaun Jesus. Bantatong kamarang kaun Jesus, pueki pakon Jesus, pueki kamelele Jesus, pueki Jesus makariang kauna sa is ngoy, mawia kapakapet. Okay? So checking kapakap ni marang kaun Jesus o Jesus masani chailen wiyamo. Okay, so lang kinta chaki ya chay so lau mamu ya tar Jesus. Chay lau mamu ya chay sapaik. Chay lau mamu ya chay so kamelele. Apeni masani. Kachailen bakre ang kot sam ni aday. Okay, so check practice. Intinta marang kaun Jesus is chay lau mamu. Ikasale yang Satan kanana wrong po Jesus manaman. Jesus kalusi yuker. Kasalayan Jesus me kamu me ay me koros. Okay, chay kauno sojo iko sa yaya rascho kachabang kisang lo kaya tama podiye. Tama chay motive. Dame chay wiya ki dame chay wiya motive imo manay kawewe. Dame itan do chay mongyong. May bantunda Jesus pueda. Kauno kon me waunki, kauno kon me tonga, kauno kon me kaparaporki. Epil kon mangi may ya ilala wate imaliki. Okay? So kauno mo manamasa na so chay rirong lokaya karada chay kak loko yang ilam mao para mas yang wirong ay kapakap ap kauno rong mongyong. Epiroksang. Okay? Kak ngilingilamawa kauno rong ay mongyong. Motive sapong. So it's all about the heart. Moment atraiken aletika paide masamas sang rengkot. It's all about the heart. Aramas kak rong iletel atay wuya kan rai kilang rail rong rail angiyo matamataw. Akauno sa kupukupura loletel so tame kachabanki what's on your heart. Dame mimi po na chay mongyong. Imagara tayo, episode sa kachapan na chay will pleasing aramas. Kaperini aramas. Kangkan sinamawi aramas. At chay sa kaperini kuwad. Okay? Men liksan sa lamaw po aramas ang kapangay kachay. Akaw no yung insensuat. So at chay, sapol ma chay kendo na no rin so lang. Chay ban, one man audience. Chailan men kaperanita jakot. Ong ya eng. Iginindang ramas masananggot. Magaak labalap kangodi insanam. Ap masananggot me pan rule. Masananggot me pan rule at kamelel. Masananggot pan rule. At ay uya kay tektame insanam. Okay mo mananda. Ano mo. May banip sa pala yap kapot mo pang cancel. Tay sabangi, aklabalap, kangodi, sutratawe, nan wingkot. What the kalesia limao, isak tuaw, ria keo. Imo manay sapang, ischananenda, oh, men lao, chanana kineyang ay kamait, iban indayang consequence ng Pilipinas. Tama masa ng court, masani, aramasaman, mesoy kalakaw, no? Okay? Koreaw ang tame, yamo mo na ibang kapakapweng pasabang, ibang pray in line with the word. So, jabi ka krabakita kayon son limaw isak payo, isak limaw. Kayon son limaw isak payo, isak limaw. Imakitay ganay maki, mon silangan court. Pagkatral kunutan kun kamelele, me peni pan koronge atral pakpangkan. Makatral pan pakmekot nintuan kupura. Okay? In line with God's word. Makchay pang kapakap me pit kupurang court udana pan sapeng. Ya kupurang courten ay baba nonon maurla. Ya kupurang courten makating kauno pon me pulobuli. Sang koros machay losa kawitin ngin saraw bachong tama chay wataka tama kupurang kod chana na kapakap chay bigasal kumabang wiyaw deso chay bang kapakapo kamelele mabang wiyaw po kita kupurang kod okay kapakapakan machay
muy pasanganan popod. At taking kapakapo pikasalo incense with which and we are we jari. Amagajay kapakapo asama kupurang court udana pang yaw. So at chay kamelel pachanga chay authority. Tawat authority. Mana chay bung. Nituana chay we are Syrian court. Agot ki young jail and they kapakap a pewedi. Irair chorus mangan south for your tang lale. Okay? So bang kapakap ni poso ni marang county says kapakap ki tame in line on kupurang court. Hallelujah. So kapakap ki iko sampalan chalen mangi ya kupurang court na chay via kapakap. Karadan sa mjay kapakap ki so mau chay bana sa kupurang court armasan maula amen. So kapakap ni te pe kasal. Kapakap ni kupurang court pang kamau ya la court men kamau ya la court mau yan maula. Gayarman kapakapa kila pe kasal la pomo chay solar kapakap ni kupurang court. I mean in line with the word. Okay? So ime masani ekin ko ching koronga a child pakpangkan a rupueki a child lasa me met melel a chay panasa me kin kat kiyang child me kan me child kin pakre. So ibang kamelele yerme ikin kapakap kauno koronga. Ama ibang kapakap me toke kupura utan epan koronga. So yanana kapakap. Anana kapakap ar ngoy para pain ngoy. Po kauno masani yerme ikin sapang kapakapakan me pit kupura. Ngoy para pain ngoy po yende chaw ya kapakap nan so poson. Te chaw ya kapakap nan pi kasal po pain ngoy kamelar. Ay pasapang. Chay kinut kapopon ke kauno. A kauno masani yer kupuraw abang poita. Okay? So pray in line with God's word. Number 2, pray with confidence. Okay? Kumailagan mag apacha todo dai uya kapaka uya kas school ki yamo na chay bang kapaka po pasapang. Yamo na chay bang kapaka po pasapang po. Ilan na kapang song kapakapa manen kapakapero so pasapang. Okay, Satan can men discourage you child. Apu ka song palan child we ki song tango kan molo yang aso pasapang. We ki we. Wisdom is power, we. Pingkaun Jesus masani na ramasakan. Sapol ma ramasakan memela we ki resto we ki memelelo. Ariyan sa men Bible study o yan ang practice chapter irong lupo. So kasaluwa pray with confidence ipropayo weno. Nani ipropayo weno. Waya isa kweno. Ipropayo isa kweno. Agachen masani aragachay la ima. O kaito impan malangkot. Okay, kamangi po ang sa mesocha relationship chechoka kaima. Machise sujoka chkachalala chechoka kaima. Kot to kay pak checking kapakap to chay pongpongi ani. Machay lomgiyo to sang. Okay? Masani isa ko no. Argachay la ima o kayang pamalangkot. Wasana le kalangan. Ye wasao magtayban ale kalangan niya. Men sa wasay gitayl niyan son at trailanan laudakan. So chaykin anan chaykin kapakap. Anan chaykin kapakap niya chay kapakap. Chaylang kapakap niya ima. Riko saya riki na iman chayban ipsapal. Aba mia a trial relationship, aba mia trial lewong kauno. Jaiban mangi tolul, Jesus kat wasa. Jesus makonger tibaikan. Ngoyaramas pungman. Ngoyaramas sarawi. Imapuk sarawamas. Ani karita chimen kasam neya. But Jesus wiyayang niya sa umao pukat. Okay? Ngoyaramas wow. Chimen lokayang mal. Tama puliye sang kacay kasalita ma miya wow lalete so. Ito rin sa ulang pipinet sa lilo ko kaya mal. Ayiwan isme mi milale.
Okay? So, masani, kachailen, kayang ini confidence ni, ay ma. Kapakap, ay ma, oh, asa, me korong ya katapan ki opa kong kachail. Ay mi ko sa yayar, me man sucha relationship on Jesus, sucha imaure. Ime mere kot to, sasama kot korong ngayar mas so war. So, kosain, o kakoanin toror santor mi mere. Pogita, sucha tokpanaw ng panganarama sa kot. Jesus sucha mi milale. And so me Jesus mi milale, at try lay ma ko tong kot, try ba niya tamo buk sa Roma sani. Well, it's about spirit ngen. Okay? Try bidang mangia cara masakan mes chip sapal rakuan sa raw ramimi ng kapio. Taramimi ng rod. Tarako to klang Bible study arak mimi ni kailan telefon. Aramas me ipsapal ngen sa raw mimi remon men kola wasamepan. Sans kaite en sans alap. Men karani. Okay, so iwe naman sani. Chailang kaito ren coach ni. Ay ma, karani kauno, karani. So jemen yang atra towe, menudang koto aledi. Ibro isa ke wino. Arisota makakankon lapang ko parang coach masota poson. Pwe meman mekin kowang ren coach utan pang kamelele, me coach katin miya. O me coach kin katin katingi, irailakan meraparapaki. Coach kin katin katingi. Okay? Kumailakan mapachakat ta iyo kiyang chap kita ko saya ay mamera kauno ipir kita kaun ngilen court nan salangaya. May katin play review, rewind, play video on puwe kiya kasampal. Kauno kasale to me ono patar. Abanda dong kung child na barat laut sanga child we ki ab child ang kiyang time. Okay, so okay back checken raparapa ki checken matawa me chay raparapa ki apso chay chuki yang time. Emasani coach kung kating irailakan meraparapa ki. Coach sa salongala. Coach coach nan lang makomip sapal coach coach remi po coach imanga isarawe. Okay? Aramas po iki aray sa relationship ang coach rail matawame. Coach to, coach muntitiyan ya, coach lamtor. Wewen raparapaki, kaya chailen pidoy rapaki. Chailen kiyangi, secret place. Kiyangi, wasan kelepula, orong asangi. Okay, wasan kelepula orong asangi. Tame chailan, ndayangi. Lesangi, cheschuki yang ichar time. Puen kosoy, puen kasaleto. Okay? Kupurote, ta sapul ma plan me tokeja pin ngoy. De pin komi. Last in scripture, de point kapayo, momona chay bang kapakap puen pasabang, yeyi turuki kapang kalangan. Kaya din request. Puksaraw masani mo na chay bilpan paki yung mga ngir. At at chay lanane ke paki. Pwegi ay bod. Ay bod ipan intang me koros. Iyay papa. Iyay god. Okay? Kapakap kasalap mo. Request kan me din mikos ko saya. Maturinay request. De ko do ko saya request kan na mga ngir. Abel pita imen pitang kaya ta chela nane ki ndayang mamangir. Akik child relationship, akik child covenant, friend. Abel si pala friend pwegi chekeninda. Sam. Okay? Nan Jesus apataki yang warong ko kapakapin sama chmagot nan lang nan mat weno. Estumasani God Jehovah ataptenda Mang Sam. Karadak chela la sang. Mang Sam. Ada bosoja chel relationship. Jesus kak kusaya yang kauno. Mang Sam. Kamu yung ngoyanane ipsapal. Pugchan yang enda. Mang Sam. Okay? So, kapakapan relationship yo mo. Kapakapan miya ng pungara. Inda.
samot ki ay baba kot. Okay? All right. So Philippi may men last kila mapit Thanksgiving kasabal kalangan ng kamoy o kasabal kalangan to a hard attitude di may ko sa yang kapano kauno so no katraban ki nilamawang kapakap me checking katar dame concern dame katraban ki a trial mongyong. Okay, so kasabal kalangan intindang kot Toton komban sabang deso ikalangan ng kamoy. Okay? Tuwedra kosoyin kapeng kalangan kiyang kauno nantowe. Meime kot kamuyong oy pa. Chasuyang kot. Kujasapolma. Sapeng as chusapeng. Tuwedra ta trita trapapa nono. Chakamakam. Chalipor. Chaschukailong kan rail. Okay? Tsaka kinsin would love just to kay long kan rail po kita. Achay baba no. Abo bil sigisang. Achay baba no po. Achay baba no kumya da deep. Achay baba no kinsalong ala sa pungala. Okay? Abo yung mama. Yung mama tami ko sa ya kasampala pa na chay kiyang kot kapeng kalangan. Kahit yung kalangan no pat yesan siya na nawayap. A go with attitude. A go with ay mongyong. Yang wana sabang. Makom sabang ya debil sui kalangan ng komoy may kot, kom mangi lautsang, kom katrabang kenia. Okay? Pak choda child kan pop we, Satan kan we that child and pop. Chay kan tatongki, inang babam. Ikapakapero lokas chasabang mau pansalayan sa ulang. Okay, makapan learn kiyang kauno kapang kalangan. What kita? Kapeng kalangan o kakasalayang kauno, magabil sapeng teso, makompil sapeng teso, como may kot. So kapeng kalangan akin, in the spirit may ko sa iya, kung palang away sa nga chay mong yung sapong, mabit, inginsoy, may bang ko sa iya. Inginsoy de, lingar-ngar, okay, tirin sa ulang ka lingar-ngar ang kauno, imaraking backslide ki. At makapan, Tacha kiyang coach nantowe. Okay? Baba lupore yuk. Kasi changa sango ko irisa sama kasalaban babagi. Babas chusabang niya. Okay? So checking kak treat at ay baban sambakan mau chotronre. Mo. Taminda ka mau anson lelang kapal. At chaylut kapupong ko so chamen lo kayango tola melel. Mag-checking kapakapas chupasapang. So, irawa ko sa saya, irakapayo, waya mo na ibang kapakapasapang, ibang turgi kapang kalangan. Kauno pa ano rong ay mo yung kapang kalangan, ichar may ibil sa watong na listo. Kauno pa rin, masa ni terpunot. Punot rasang unani. Punot rasang pongpongi tikitikanani, mongkot. Kaya karita may ibang kapakapironek, punot chor, tuwejis chuya ke kot mekot. Tuwejay kapakabo mal, mong kauno, puen sapang yanane, silit, peraki, ay poson, tamin dayanger. Kokosan nan poson, yarameng gila, punot muri. Ay mesitin pan minwia. Apan min chailen, tirin punot, insense wet peka saliki kuprang kot peka saliki mapan sapang. Okay? Karita kakela kay kichel. Cheban turki kapeng kalangan. May kapeng kalangan no pan pruna chay mong yung main kot makambil sapang deso. So chemi wat pang wukitala nang punga chay pan pakong kom may kot kom may count kom mangi lautsang kom mangi kamau bay lautsang ay wewe kapin ngoy. Uya sangong kapakap ko. Kapakapin aktikala mong kot. Arya songkan magchailanane panggoto. Pue masanir. Ekin suik me po maso. Ekin pokata. Irailakan me aktikala. Okay? Ama chay pang yung kapakapos chupasabang nga chay lingor-ngor. Pina chay loose. Chay so apply masanong kot. Hallelujah. Kalangan. Ibanudir wasaj. O meman panaliti masanang kot nampungan niyo kauno. Gay po masanang kot
kay deka ijay sarapasang ko sa iya watakata tama miya yar kampil bantiar nan sapul mo masanen makom kamelele puksarawi kompambil tiar apu yay kapakap chay pananane chay pan pokongko chay pan kiyangi awalaud ime kachin masanen yang yay mensango may mengkilang magating kot ka laudela awalaud nan pin ngoy traw kauno kay deko to live amen. Hallelujah. Maing siwa kot kaun labalap kalanganen kami. Kaping kiyang kami sapul mamamasa ng kit ni mensangan ranwat. Kalangan kiyang kami tatokan kauno pon lobo through Jesus. Kalangan kiyang kami melil kan koros makapulipulir na sapul mamamasan. Yay kapakap misapan partisang kami. Kamkachin makong kito Lord pak trodro se deep momi. Niya tsutan keposan, niya tsuta baik. Niya tsuta para attitude nat mongyong. Yay kapakap kamuyen panawi kicho wiyay kich kakair kitatanan poson. Kat kiyang kit posonen kauno. Poson masotat poson se soja kakaparani kamita. Release sapul momu kapay Lord. Sapul momu kawit o comfort. Te pereno bebol. Mese wadager sambasa kakito. Ekin gosang remi. Audewe. Nan mongyong koros me yang ya ansawat tebil mor kapayang kauno meredi bon nai charamas at panene tonat way wen pompe pararon kauno cleansing kamakelin kauno o out way en kauno nito wanam katini nogi dier makam katin wiwian an sampawat sa kaprayang kamuyat kapeng at kasapa kalanganon kama kaun Jesus mawiyat kaunat sangomor kokolatra amen.